Zothan sang laka poi khoina thu buai Mizoram state le Zodin liana le Arlal Ruaitluang ate in khin nakal zela court chuan antrong kam takin poi khoi tuapu accused pahni te mannatur warrant of arrest ati chuakta a an thu buai hi naktuk November ninga a ngai tua chunzom le turane poi khoi tuapu ni sin antang ta chuang lova tuna man theina aron chuak le ta chau Riat thiam ol samdan ber turin soifia kantum donane Zodin liana le Arlal Ruaitluang atelaka hian kumsang ni le som pariat September ni som ni pariata FIR thelunia kumsang ni som pakua February ni som pahnia Additional District and Session Judge Court aizola charge sheet thelune court a hian thu buai hi reita ka in chia nuwa ngai tua anita an thu buai ngai tua ma zong le an thu buai ngai tua nuwa po mi pahni te hi bela chua ania tanina khung ani lemlo hei hi chan chu poi khoina thlentira khan India rama thu buai siam le remna IPC a section pali mangin thu buai zialu ani phot thu buai zialu hi an zialu na section a zirin bela chua theilo na dan te po aom ngal veka mi pahni te thu buai an zialuna IPC section chu bela chua thei ania wangin judicial custody ya da anitalawane masemi pahni te laka hian IPC section pathum chu zia bel anileta chungzinga pahni section zathum somruk pasari na inti nat tumemo in salbe tumnai mo wanga in ruk bonale section za som ni bina poi khoi tura in thu rual na thu buai chu bela chua thei ani talo thunga chu wangin an pahni hian judicial custody a hren turin mannatur warrant of arrest chu anti chuak ta ne Arlal Ruaitluang ero COVID-19 na kai niin a ukil te chuan an soya adin munin manle manlo tur chu a rildon Zodin liana po man tur om ta chuang lo a in vombota tiatangin ria kai ve ti te thlengin ria he thubua chai thleng hian man alani lo man du lova alo trang ani chuan aman tu tur te hian tharum nen an man thiang to dona man du lova lo trang te rem theina chu an bel cha phei chuan atan hun chung po sei sak theiane chu wangin in man dona tlan chia temo lo tombo ani lo vek chuan risel vak lo te po angai ta trin judicial custody ya hian an poi khoina chu kum som ayatam tan theina ani chuan ni som ko thleng kol thei ania aba ka chuan ni som ruk thleng kol thei ani thung judicial custody hi chu magistrate lam chanania police custody ne ne ro chuan a rangret police te chuan an custody thana darkar som ni pali chung an mi man te an reng theya poi khoinan chui lai azrin magistrate ne na ni som panga thleng thana kol zui an dil theya judicial custody a hren tura an man te ro chu tanina da thinan ne November ni thuma an chung thu ngai tuana hian Zothan sanga ukil te chuan poi khoi tua pu mi pahni te bela chua an ni zui zel lo na turin tran fung dang anea poi khoi tu berapu Zodin liana nu pui chuan social media tran lamle thleibik nei thu buai ngai tuala in thu chua asiama hei hero rel na bo buai theiani antia poi khoina athlen laya an lir thei man chu thu buai zialu lai le korta he thu buai ngai tualawa a omin kara arong an lo thlak danglam man to fin fiana ti chiat tumna ni tin Zodin liana hian Gauhatia na athok bera Arlal Ruaitluang chu athu buai an zialu trumami le a chena address dik tak a in mil lo boka bela chua an ni lai hian an tlan chiang ti hlau om anti November ni zan khan Zothan sanga unau pa chu kuthlak ni in aizol PS a thu buai zialu nia he thil thlenga hian poi khoi tua pu chu a in rol nearin hlelani tin an trang boka heti lai hian Zodin liana ukil te lam chuan bela an chua na dan engma an bo chelowa an chung thu rel na hian ko mo bole harsat na siam zongin anom lo boka
belan lo chua to na nulet le judicial custody ya ren trul na omlova he thu boyan chuya tanga tun thlengin an pahni hian bela chua an ni na chu rem changa lain ani lo zongin an la hmang ngai lo anti social media thu chua chungchanga zo than sanga telamin thleibik nei takin thu anti chuak masa a an thu soi war tak le in nga na omlova in pu na te chan let na ni tin zo than sanga u nau pa in kuta tuar chu poi khoi tua pu nen in kung kai na anei lova kuthak tu himana shremna machon tir ngei turane he thu boy nen hian in kung kai na nei love anti ve thungane zo than sanga ukil te thelu social media thu ti chua chungchanga hian ro rel na in chuan ahun ma a thu chua lo siam te thleibik le leibik neya thu chua siam hian witness te ril ruput mang atidang lam theya chu chuan ro rel na dik tak kalpui konga harsat na siam thei ati nge nge ne heba ka hian court chuan zodin liana chu IPC section zathum somsari pasari na mi ring ni phung pela mi pat mei chiat na mi pat na le ran mut pui huam tel dan bo chiat na chu athu buaya hian abel saka he section manga thu buai or beltir tur hian ahma a Supreme Court ta ro rel na lo om to rang te chu clear non ani nge nge a arlal hruaitluang ero chuan he thu buai bel na hi a or velo thungani heti hian arlal hruaitluang chu rem theina dan bung pasari mangin thu buai or tir ania in ruk bole in hrenate mi ti nat in vauna le poi khoi tura in thu rual ba ka buaina siama te punia zodin liana hian arlal hruaitluanga thu buai or angba ka hian section zathum somsari pasari na hursual na lama mihring ni phungba ka chet na chu aur telboka an thu boy or chungchang hi November ni nga ngai tuale turani heng an thu boy ora hian ro rel na in chuan fin fian rang te tangin an chung thu alarel leang ro rel na in lam boruak chu du tok taila tuyal theilama lut dai teang Hindu te kut lom ro puiber Diwali pualin Central Sarkar chuan tuyal theya value added tax alak thin chu atiniama petrol liter khata chenga le diesel liter khata cheng somjelin atiniama Central Sarkar malak na hi BJP state le BJP tho pui state te chuan ron thlopin state in chian lak ve chu an ron tiniam ve sup lama atamberin liter khata cheng sari ten antiniama Mizoram poin voin khan tuyal theiman chu atiniama chiati niama wang hian sarkar chuan suma hlo nual don Odisha chuan cheng vaibel che sang khat zariat vel lo tura anin ngaya mase lo nei tu te puina tan tin Central Sarkar chuan atiniam ta thung tuyal theiman hian san lam apan kumkhua a tun naya khovel puma asang chakle zuala Shrilengin ziom lam apana thil siam chuana hmun te chuan na an thok theile tran to chakna tharui siam chuak turin tuyal thei gas le lungal thei mamona asang hlea mamona asan zualai hun reivak lo chung chu aman hian san lam apan zel don ninalang bok tuyal thei hi khovel puma engza chi ange om ti hriatani lova mase hriat theichina chuan zem tluk le dingon sang khat zasari somthum pathum point pakwa vel aoma kumsang ni le som pakwa khan zem tluk le dingon somthum panga point pakwa vel chu manral ania tuyal thei hi leihnuaya ain siam zui zelemo mu chua lo mu chua tharte aningot lo chuan kumsomli pariat nu kumsang khat somruk pasaria chuan khovelin atuyal thei nei te amang zo to turangai ania lirthei mang electric le adang aron chuatak zela chuan inren chemdan om theya kumsang ni somkwa pali thleng poin min dai thei mai thei niin mithiam te chuan anchuta mu chua lo la om te chu le nuai thuk tak taka anom to dona alai chua a hau tak dona wangin aman po ato hleang le nuaya anom thuk po le tuyal thei hi a quality a cheta deuh le ngal tuyal thei hi
kang chat vek tur ani lem lova a in siam dan ngai toin khoyemo lai ya chuan lai chua tur chu la om reng turane ma se khovelin a man dan le a in siam chak dan ngai toy ro chuan zo thei ani thung kang chat si lovin khovelin dai tur om lo chuan khovelin chakna tharui siam chuana dang chu angai tua angai tho tho dona tuna tanga kumsam ruk emo kumsam sari vela chuan kan technology po a in thlak danglam le viau donin alangane tuyal thei kan man zo nuwa chuan chakna tharui siam chuana nar dang kan mamo to dona kan mu chua lo vai chuan kan nitin khosak phunga tanga kan nei le in te thlengin angong thei don tuyal thei thlak na tur hi khovel chuan anga event tran toa America le hnuai om shale oil te chu mantla kani donem engzat nge om ti te chu zir chian ngai alania heba ka hian chakna tharui man non thei chi te nuclear chakna tharui te chu khovelin man tur alanei don bok lir theile veiwana lama electric man tangkai chho me kania thil siam chuana te electric man tur siam na man ruwa chu khovelin a in chop sa boka chuwangin tuyal thei hi om lo hnuwa khovel a in siam rem manani chuan har satna athleng na salutuk lo tura ngayane